Aulia semanis Ayo. tika tak ada pentingan Halir. tikang paling ratin nenge salam tunyang ini kebagian ekain aulia eka dimah mapah tadi pot nyapot tor ini kapon beriadaan di aulia nih Allahumma shalli ala Muhammad. Aulia semanis tikah tak ada pentingan, aulia semanis tikah tak ada pentingan, tikah paling ratin nang esa alam tunyang. Aulia semanis tikah tak ada pentingan, aulia semanis tikah tak ada pentingan, tikah paling ratin nang esa alam tunyang. Ya Allah. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin nang esa alam dunia. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin nang esa alam dunia. Aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pun mesam ate bulan di bunga nang lebur pakulina lebur sopan santuna. Aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pun mesam ate bulan di bunga nang lebur pakulina lebur sopan santuna. Moga salamata dunia ban akhirata, moga salamata dunia ban akhirata, tadi anak soleha ngabdi dah orang tua. Aulia semanis tiga tak ada pentingan, aulia semanis tiga tak ada pentingan, tiga paling ratin dan esa alam dunia. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin dan esa alam dunia. Mon aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pon mesam ate bulan je bunga nang lebur bakulinang lebur sopan santunang. Aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pon mesam ate bulan je bunga nang lebur bakulinang lebur sopan santunang. Moga salamata dunia ban akhirata, moga salamata dunia ban akhirata, jadi anak soleha ngabdi dah orang tua. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin nang esa alam dunia. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin nang esa alam dunia. Aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pon mesam ate bulan je bunga nang lebur pakulina lebur sopan tantunang. Aulia lebat tapusan bulan sengabas bila pon mesam ate bulan je bunga nang lebur pakulina lebur sopan tantunang. Muka salamata dunia ban akhirata, muka salamata dunia ban akhirata, jadi anak soleha ngabdi dah orang tua. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan, tika paling ratin nang esa alam dunia. Aulia semanis tika tak ada pentingan, aulia semanis tika tak ada pentingan,
bula sing abes bila penisam ate bula cebungana lebur bakulina lebur sopan dan tunang aulia lebar tapusan bula sing abes bila penisam ate bula cebungana lebur bakulina lebur sopan dan tunang muka salamata dunia ban akhirata muka salamata dunia ban akhirata tadi ana soleha ngabdi orang tua ya Allah Aulia semanis dikata dapat tinggal Aulia semanis dikata dapat tinggal Tiga paling ratin dan esa alam dunia Aulia semanis dikata dapat tinggal Aulia semanis dikata dapat tinggal Tiga paling ratin dan esa alam dunia Tika paling ratin Nang esa alam tunyang